Nitwa Nizeyimana Private. Iki kiganiro cyitwa Mind Power. Mu duce twose tw'u Rwanda, ikirwa cya Iwawa mu karere ka Rutsiro nicyo cyabohowe bwa nyuma y'umwaka utundi duce tw'igihugu tugenzurwa n'ingabo za RPF-inkotanyi nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Iki kirwa gisigaye cyifashishwa mu kugorora urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge n'imyitwarire mibi. Kimaze hafi umwaka kigenzurwa n'ingabo zahoranye na leta yakoze jenoside XFAR ndetse n'interahamwe aho cyifashishwaga mu myiteguro n'imyitozo yari igamije kugaruka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bushya bwa FPR-inkotanyi. Tariki ya 5 Ugushyingo 1995 niyo yabaye imbarutso isiga Iwawa mu maboko y'ingabo za RPF nyuma y'urugamba rutoroshye rwamaze iminsi 2. XFAR n'interahamwe bakahasiga ubuzima ku bwinshi. Radiyo y'ingabo za Honi Minuari yakoreraga i Kigali yatangaje ko iki gitero cyaguyemo abantu hafi 300 ku ruhande rwa XFAR. Abasirikare 5 ba RPF bahasize ubuzima mu gihe abandi bakomeretse. Ni igitero ku ruhande rw'ingabo za RPF cyagizwemo uruhare na kompanyi ebyiri z'ingabo zingana na 200 kigabwa mu ijoro ubwo abagize XFAR bari basinziriye. Iki kinyamakuru Le Monde icyo gihe cyatangaje ko izo ngabo zabashije gusenya ibirindiro bitandukanye XFAR n'interahamwe bari barubatse ku kirwa cya Iwawa kiri mu kiyaga cya Kivu mu birometero biri hafi y'umupaka ugabanya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Charles Ngoga wari uyoboye ingabo mu gice cya Gisenyi yabwiye Radio Rwanda ko hari bamwe mu bagize XFAR n'interahamwe babuze aho bahungira ubwo bagotwaga n'ingabo za RPF bagahitamo kwirasa cyangwa kwinaga mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Kapiteni Karemera wari uyoboye icyo gitero ku ruhande rwa RPF yavuze ko abasirikare ba XFAR bageraga ku kirwa cya Iwawa bavuye mu mujyi wa Goma muri Kongo bakinjira ku kirwa cy'Ijwi mbere yo kwambuka bagana Iwawa. Nta muturage wasize ubuzima cyangwa ngo akomerekere muri icyo gitero kuko nta baturage bari bahatuye, abenshi bari barahunze uretse abapfuye. Icyo gihe ingabo za RPF zabashije gufata mpira abarwanyi 18 bavuze ko binjijwe mu gisirikare bakuye mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari zinyanyagiye mu burasirazuba bwa Kongo, ni ukuvuga Zaire y'icyo gihe. Ikirwa cya Iwawa cyari agace keza kuri XFAR n'interahamwe cyo kwisuganyirizamo, ari cyegereye neza u Rwanda na Kongo ku buryo kuhakorera imyitozo, kuhaturuka bagabye ibitero no kuhahisha intwaro byari byoroshye cyane. Ingabo z'u Rwanda icyo gihe binyuze ku muvugizi wazo yatangaje ko urugamba rwamaze iminsi 2 kuko XFAR yari yaracukuye indaki n'inzira zo munsi y'ubutaka ku kirwa cya Iwawa ku buryo bari bazi neza ako gace. Kuri icyo kirwa kandi hatawe intwaro zikomeye zirimo imbunda za machine guns, imbunda zihanura indege n'izindi kandi nshyashya. Bivugwa ko icyo kirwa cya Iwawa cyari kiriho abasirikare ba XFAR n'interahamwe bari hagati ya 500 na 600 nk'uko Chicago Tribune yatangaje. Icyo gitero cyo ku kirwa cya Iwawa cyabaye hashize iminsi XFAR igaba ibitero mu majyaruguru n'iburengerazuba ikica abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze inasenya ibikorwa remezo. Nitwa Nizeyimana Private. Iki kiganiro cyitwa Mind Power mugikurikirana kuri Radio Agace buri wa kabiri saa 1:30. Mukomeze kugira ibihe byiza. What is your movement's aims now?
Our main aim now is to stop, to reinforce our battalion in Kigali, and secondly is to try and see if we can help the United Nations to restore order in the capital.